dua pilihan aja. Hari ini kita take vokal lagu bakal single terbaru dari sini. Masuk apa Dewisan gitu sama. Asbar. Masuk apa Dewisan. Ya, mau sing Pak Dewi sang toh. Iya. Ya. Saya coba ya. Hanya jarum pilihan itu ya. Ya jarum. Iya salahnya jarum anu judulnya. Wih, lampi itu pakai terona. Ya. Dan suara Iya. Hah? dan suara Ya biasa. Oh pagi. Sorry. Jarum. Ya. guys ya. Pagi balik papa cikku. Oke ini rubah. Oke. Oke. Kalau ya jarum. Marenu atimu pakua samanalino iya mi punna marenu seding nyawaku mak dimondrimu solangi atiku. Cek. Masangi kapan? Masangi. Marenu atimu pakua Hey, samanalino iya mi ulang. marenu atimu pakua. Ya. Oke. Jangan di. Kalau bilai. Ay, matindro mo ito lu masuting eh. Ay, Mana kayo? Kakak. Matindro. masuting. Itu kalau nak kena. Main Mika. Hah? Suaranya di mic. Kau dia murah kali di peruang. Bisa. Jalan. Waktu pernah masuk di situ Tindro. Di situ bisu-bisu. Marenu atimu pakua samanalino iya mi punna marenu seding nyawaku mak dimondrimu solangi atiku. Pada ceni gola satu negara Marenu atimu pakua samanalino iya mi punna marenu seding nyawaku mak dimondrimu solangi atiku. Balas ya. Lagi kan? Balas ya. Atiku. Una. Mak dimondrimu solangi atiku. Atiku. CDP asbar, CDP. Cepi. Mak dimondrimu Tiap balas, guys. solangi atiku. Ya. Oke. Dimondrimu solangi atiku. Wasami kapan Cendra? deui sangi ampe Hah? kita improve tak kak? Hah? Kendo improve na mutar. Yang mana? Nah di situ gimana? Tadi Kau bagian rep nah usah parang sudah. sama yang di anu di saya tadi situ. Marano, mati mondrimu solangi.
kopi dulu Di ya situ guys. sih saya aku bilang. Tidak, Bukan, Direk. ada teh di sini. Gimana? Ma,